Ayun-ayun anak min bagah dengun. Nerima begah. Kalau hebat mata kah naik depu nak punya nunggu. Kan ayat Quran dengun anak min. Hai kli. Tak puturi le nunggu. Yang dengar hikli ia maju. Get nunggu. Alif hai anak mudungkan kuya demadi baberahulaweng odangeng dame titik dua kenang bahasa beji elindeng. Alif hai anak mudungkan kuya Demadi baberahulaweng odangeng dame titik dua kenang bahasa menji elindeng. Jim haka kenang dalaga tinju oleh brun cadung Betul. dengan dai mepingko jiduk meranyo Adongan aduan demadira parang cah duro tasad di parang senalung sin ngan sin megigo lagi gegajongan kongko papun demadira parang cah duro tasad di parang cah udun sin ngan sin megigo lagi gegajongan kongko papun. San ngadon rakan medua dan begagah uladi rung Betul. Tang Allah umpama ladui Menan gegele urung jamun Ain dengan ren paling meduang Dengangan baba tekem tersenyum Hidup bak panas sabah titik Dua hai adik bangkot medemeng Ain dengan ren paling meduang Dengangan baba tekem tersenyum Hidup bak panas sabon titik Dua hai adik bangkot medemeng Keji dua cekak mesiku Awak tak udah elam lumung Demadilam lagi mata kawe Dimimbo hati ban ule urung Nun dilindung mata keleng titik Diwehai ademu bungko udung Ha luk di jitu beli abe Kenang lam alih rampa gongkrot pinung Nun dilindung mata keleng titik Diwehai ademu bungko udung Ha luk di jitu beli abe Kenang lam alih rampa gongkrot pinung Ada Hamzah Hamzah jiduk mudura kawat dia sabantan Ide langulung Wassalamu tamat karangan Lun jangan menan ada di pantun Ya, ke nunggu kan ada orang jamun. Ada jamun ya. Apa ni nama cih pantun.